gang could put that to all of Python gang akoi di numai parabni mi je halaga hatualje nahela se highway posim kana na pige this should not be done man nanga au tagadi gangster maga bihar level akoi supari pi mi amuga kari khenari ge habne yes adu tagadi such action needs to be condemned by each and every person community khudimang asu adu khwai nungai taba madi kaino ha kan sida nupa masen khak na tabida nupi jaw na khutha pai mo ma tawpas an masuguma angang amadi nupi khoi jiribam na legi triba nan simam sigi se khoi UN declaration on human rights lan matam dadi certain khoi hat lo hana ani but rule khatam se haban lan matam da mi sibai ji masan tawne adu ta su niyom khatam se habne malem gi ani su lanjaw da khangna ga report amne hospital sopi gano yes ambulance da khoi smai to asop pi gano civilian gi punsi sing sok pi yaroi nupi angang tas to yaroi mo the physical violence to yaroi United Nations yon thamjaga report amane yes international way mo mo ko at sigi mo si in ri kari gi no haiwe question du way ne ata in ta gati law se enforce to je kanan to da no hakan public na to do te public ki damakta leiba tongan ba machinery sing se home department oigera ministry of defense oigera our constitution the pdb article 21 right to life and liberty have ai se ining tam na hingjege ai hingbai right kanam tan low ya roi have and who are you to take that right from me have adu tagri micham sing de koi protect to bungam jade micham sing khulai pai de micham sing gi mathak te hekta khoi gi torture torok pa hat na torok pa pha na torok pa se masi first loina mo khoi condemn to godabane adu mathak tu da aine kitang kano to jeri sinang sai oza mai bono so haibi re ko khoi gi chelarong pui ko haina sumain to na khoi sioi ni songina tangkhul naga gini hai thopiro naga singi tangkhul singi interest kai thok tor page have sisu yam phaje akoi gi amom da hai ta gadi amuk division amasu keno masum mayam manung su ningphung nungai na da bai pot amako akoi mi hat ta gadi noi mi su lem thaw hai bi pot amasu dum leinari si aduna kai mi na soi gi ta gadi e phaya ta gadi nang su hakni akoi mi hata nang su hakni hai pot am leinari khaje mi sigre somda tangkhul naga sing sina hoi moina higher moral ground hajaba ta ko higher moral ground da la kan se phare akoi di mioi minum si yawi akoi international covenant ta hoi yawa akoi kan degree myam akoi yaningi aduna akoi mi sing tek ta kain thadoroge oi ko kising na su nupi sing thadore ko yang mai nupi sing thadoroge thadokte habi nate mai tor kan sida akoi gi manung da mioi ba mu oi gi masigi keno sing problem yam chawa incident am hai tare ko manipur da pang thok tri incident am nismana ta community phajal thamna wa hostage situation la pa kais pang ta tri yes sigi ja amu an thok na hai tare ensure kana to gudu no yes it is the government that needs to ensure that adu government na mathona laina maringjin laina with a moral spine which should come down hard kind of democracy ni leje akoi na kai ma pia oi ta gadi of course yare akoi gi democracy freeze thamrani hujik lek to lak to film je yam lu film lak to ibra natra noya to ibra haiba question ni wai ne tangkul naga sing ukhulan mangam de han ukhul dagi imphal to pose pung ani makhai maximum ahum haibi ro ko hujik pung 3 taruk nipan sumain change adu ta gadi even right to life la na khoi right to travel across my own state ai isagi lamda ai isagi state ta isa mi mana chatpangam dawa kamaina phagidra nomen ka pakadra halakadra sigi akiba myam se le thamdu kyam kuina thamgidu hai question ni wai ne ana masi yam section mana phabra in khale adu at the end akoi myam gi le collective wisdom hajaba tar ko public ki collective wisdom things the religious leaders academics adagi tongan ba akoi gi even bureaucrats habiro ko political leaders na tongan ma jagre nataba akoi machang oi mi sing sina khitang haibira kan de this is the way forward this is the way forward akoi hayang tungi manipur gi makta aphaba khunai ma thamda yade alta gari akoi na karamba khong ka ama hana thanga dagi haibasima akoi gi leiba miam sing right thinking persons moral leiba mi sing sina haibira kan sida head haibasina ngasi woda saunaba hanaba phuna aphaba mu pokide adu mta reconciliation hajaba ta kamain porpe kamain to na peace lom da lakpe age karam law and order restore to ya bage haibi gi khongkap khar sing se masi je chok out to kan sida pressure to the rank me
to the government that this needs to be done at this hour. See, pumps the Simain Tobiro. Madam the lady films that Yam Tina Ware, which would be the example me am I motadi united I was in a pay hankale. Divided or target divided house will never stand on its own. My South Payam Tunsakani in Aiga no end of Yamadana. Pada my success no me and Lerga, Nang side to success again. Man Manboni side of Tansayan. One Sato the Lebak Yumjine. Yes. Yumjini. May Sato is Yumji may Sapakana Manipur Sapakanda di Maset Tongan Tongan Kundare community Miam sing Sigi my interest low in your material. Massahan the fight May Sak and the fire brigade Kawakan the away telephone Dodana fire extinguisher she and the Protona Kaku the water. Others from the Quena May can memo TV remote control room to Muna say now don't like Takadi Yam Shui Hajem and this is a time when people need to think very critically adugo karamba maikaidano haikanda for peace for prosperity for a better future for economic resurgence so maina kitang similon su phanaba travel phanaba responsibility ma lawiriba hairiba deputy CMC still hauji mahaksi magi mathakta hanadagi su adumak even party ki president akogi ichi ma kogi sarda hai tare hojik podi kogi Rajya Sabha gi kano oir board ki kan tawri ko si akogi disciplinary action nam to logi basu laite adu bodumak popular government amalak pa matamda ada koi virtual gi kuthang da deputy CM gi or taking tawra ibani sigi matang se haidi adumak chauna involvement ama laire haina khangna BJP की माइकई दगी हौजी फाउबा मखोई की मथक्ता करिगुम्बा मत तौदबसे तौबदी लायदना अचौबा यामना अचौबा इनी कहाइनी responsible person अमगी डिप्टी सीएम की फम फाउबा पिरइबनेबा अदुबु हारिबा मखोई तरुक से लैतबा मतमदा ST थांगबोई किपगेना responsibility लौगदबनी हाबसु अदुमक हाइनबसु थेंगनरी सिगी मतंगसिदा ओजा पाउजल चावगी मोचे करि कमाइन थमनी Nasigi Laiba development Chigi Hautagadi 24 hours Pivni, Tankul youth volunteers Haitari. And no Semba Adumba organization Namane. Moina was the ultimatum Pirina, Queen Sumaitona Tadokre. But 24 hours Manunda, a sea baksang, whether dead or alive. Madu to Popilo and 24 hours ultimatum Tavani. Adu 24 hours ultimatum matu in a cozy pop pange, Zilegi Triba, Mitaru Hajabatarico. Sigi cannot pange, Adu Pangeneco. Maduna Huzik Mokozi Rims Lakan in a high to Caribbean Tobunuka Mine Tobuno, she will know how to zoom postmortem to a canary. Adu Manipur, Hoigi, me, Mangi, Hivasa. Hoigi. So you will not go to Targadi. Limit training high show target the mass she in low we are mere color. Amataka Pangri Haita. Other Akogi Hingi Habaki sign of life, proof of life. Proof of life, they can multi piri. Tankul Nagasing multi piri. Not wrong, because my take the guide and tummy. From time to time, communicatory. Adu Huziki Park River, Liang my Tarukse, see Hingi Habaki, proof Mata. So, later. So, according to Kanjarapa, Urakpa, Sigumba, Hibas Corpus case Hajabatarico. Sigum Masida de Hoy, unfortunately, Layer Moro has me could Nimaki, Chignavum delay Hatari. Yam Tuna Tau, Poetagadi, signs of life like Tagadi, proof of life like Tagadi, but you hostage situation. Hoigi Cookie Nasu, Nagapare, Nagasing Nasu, Cookie Padalure. Exchange Tonagra. I do mark to the party with talk to Hingibra Habits in the Shun talk them. A point upon your power today. Mamang the Dum Kang the Kange. Masig is a Moy Hingre Habits in the question shop on the Kange assessment to them later. Madam the Yam Kupna, when Kitang Tazavakan is the Numitu Nokta. The day that Hosika have a new piecings, you only at that dog winning with chicken sit up. Yama torture to Wagi Makon Tai, Nang Sida, Duga gunshots, Kumasuka Tai, Duga Chingis a Gamma
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯎꯕ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯄ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯆꯠꯄ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯁꯤ ꯄꯨꯈꯠ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤ ꯇꯔꯨꯛꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯍꯥꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯅꯤꯡꯐꯨꯡ ꯐꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ representation am haitare high court ta lei driba mioi taruk sigi moigi loinabi amadi moigi family singna court ta prayer ma toy moigi mangri mi sing ji puthok piron sidai sida moigi statement ta yawri ji high court ta thaba statement ta yawri ji moi ji chatlure sumain tawna thingba de yong sumain tawna mi khala ya phimu shet pa khara phimu shet ba singna tongana kar khamoina haire khar khama tumda akoi moi myam se kausan gre kausala matung sida moi je thagi jip amda pusan gre du tawre ko mark sida nupi amana identify tawum yawri khoigi Mr. One Thangillen haiba male ko magi nupi na Martina of Leilon Wifi ma se lemo khongdo leba police personnel amane police outpost sai tare ko police outpost le police personnel amane ma yawi haina hujik haiba high court ki akhoi prayer sida ko thare adu oi targeti involvement se kai bo lege haiba wai police personnel bo yona adu thawgo torabra court leba matter ni ko masida aina mot pisa wan te but hujik haiba representation to the yoiba open document hai tare adu ko tawjabai wai ne one Mr. Thangillen sim the yaw haven Manipur police ne haven yes adu oi targeti nasai akhoi bam gwen habi riba akhoi accountability of the state ki leriba magi machinery hajaba tar human rights ki bu ogera law and order paibi riba home department pi ogera or atopa judiciary human rights siguma le tongan ba magi channel me am le jeriba machinery am le je masi thawak tori bra have the wine ana tori ta gadi kama mong tori ge kyam effectively won tori ge or sa have it maina just atopa delegation of powers NI de sinagre CBI de sinagre adu tawre hai num sat ki phemla but even you ne akhoi angang pim sam gun pam sam akhoi legi da timing du da CBI na dak phare na hai mi phare mari nga phare hujik haiba akhoi lenthoi nga mi gi kano da data chena ba khona bane adu su moi clear oi dri ta CBI na harak pa moi press note to the yam ngak ya ta ga di phari mi manga se makoi je until proven guilty law gi matung ina makoi maran lai te bo hayo kari haning ngo hayo adu mai thop press note akhoi am thengdri accuse phare ha accuse ha bane accuse ha wo is the hochum mel me am khang ne je judiciary na ma lali na tagat landi ha is up to the court na to ayo na charge sit tawduna moi investigation yeng tan amu hayo ma thau ta de CBI na mo hairi ba koi dis mind to na until proven guilty akhoi na phai mi jing ji mara na bolite ka yamna ta ba su noning ba dagi akhoi ji yamna napi ja bai type ama leina ko mo mu sum khalak ba hai ja ta ne adu ngasai aina hai ja ba di oi adu gina kenom dik oi gre ke samadi oi re adu at the end akhoi gi mi mana mi gi punsi thawai ta lowa ta hat pa hai bas masi kanada right pi ge ha oi khulai pai som di khulai pai som ge organization le organization am le kan si da hekta mi wo ta chala ge te ma haluro kana ko ma haluro ta ga ma lumma hatu kana hai gum ban ta ga no mi am lumma le ma hek mai le thulpa kana ka thalo ta ma lami som sa kana halu zo kana ha sibu yabra hai wine who gives you the permission to take the life of another person ya deva sise this is called abuse of authority hai tare mana pai ro khulai mana luchingi bo organization do adu gi power do mana lana sinna bane kuki oigera naga oigera or any other boy oigera ko aina hajening sina atagadi pai ro khulai du su kuki gi su maitai gi su naga gi su micham gi damakta leiba ki ne toy na tro leibak miyam haina pap term ji sin na jarage leibak khadang to se kan leibak dem lehdu lere leibak to the leidori ba mi sing je lekta ta ga di kamai to no indigenous over fruit sing mulak ta ga di kamai to anu leibak dem lai je horni hujike hai miyam leibak miyam hai tariko sigi miyam gi su khanbiu hai wa ne maram di hoi heinous over crime am to re mana nupi ngang da chatha wa leibak kai na wa miyam mang na wa hai ta ga di magi system ma je maran leire hai tagri system am leire criminal justice delivery system je mana piki do natro
मासे मनान लेरे अदु मा फा थमो डिटेंशन तोबिरो मासे करेक्शन तोबिरो जुवेनाइल ओरगन आंगांग दु सुमाय तन जुवेनाइल डिटेंशन थंबिरो हाइबा मागी कनो म कोर्स अम लेजे हाइ तारे मरक सिदे हेक्ता कोइ खुलाइ पायबनी अखोइ सुमाय ngambawni हाइना हेक्ता मी बु हेक्ता एम्बुस तोबिबगुम्बा नत्रे हेक्ता हापगुम्बा तुप्पगुम्बा अदु सुकना innocent civilians masi medi shunga yang de hajab tare karana who gives you the right to take the life of another person landa karigumba akoina mama leba ngak na bukhana bada magi family ngak na bukhana bada magi community ngak na bukhana bada thawai thagiba nupa mo oina mana kana to sagiba haiba tare ko akoi sacrifice to ba nupa ka tasunte nupi ju hai tare ko adu oita gari in the heat of that particular movement mayam thawai loi thana gisni ko so many people have been martyred and adu di cause amagine karamba cause no hagan nangi political cause orambe nang tambi cause orambe na tare tongan ba nangi greater kanum hagara nagalen hagara kugnalem hagara hotjalengam hagara whatever mayam le rambe tongan ba political ideology gi matungina thabak to adu hujika haiba so called akhoi miyang with democratic leba tongan ba organization hai tare cookie le ko adagi kanu le na gash na gai le maitei su maitei le ab sigum le organizations loina ma haiba natte marak sida akhoi gang kutpu ta to olak pai tare gang akhoi di numai pairni mi je halaga hatu walje nahela se haiba possible kana na pige this should not be done maram nanga altagadi gangster amaga bihar level akhoi supari pbm ga kari khenari ge habne yes adu tagadi such action needs to be condemned by each and every person community kudimang asu adu khwai de nungai tabam de kaino ha kan sida nupa ma sen khak na tabida nupi siyaw khu tha pai mo ma tawpas an masugum angang amadi nupi akhoi jiriba am legi driba nan simam sigi se akhoi UN declaration on human rights lan matam dadi certain hoi hat lo hana ani but rule ka tham se haban lan matam da mi sibai ji masan tawne adu ta su niyom ka tham se habne malem gi ani su lan jaw da khangna ga report amne hospital sopi gano yes ambulance da akhoi smai to so pi gano civilian gi punsi sing sok pi yaroi nupi angang tas to bi yaroi mo the physical violence to bi yaroi United Nations yon thamjaga report amane yes international way mo mo ko at sigi mo si in ri kari gi no haiba question du way ne ata in ta gati law si enforce to je kana to da no ha kana public na to do te public ki damakta leiba tongan ba machinery sing se home department oigra ministry of defense oigra our constitution the pi ba article 21 right to life and liberty have ai se ining tam hingje ke ai hingbai right kana tan law ya roi have and who are you to take that right from me have adu tagri micham jing ji de koi protect to bungam jade micham sing khulai pai de micham sing gi mathak te hekta koi gi torture torok pa hat na torok pa pha na torok pa se masi first loina mo koi condemn to godabane adu mathak tu da aine kitang kana to jeri sinanga sai waza mai bono so haibi re ko koi gi chelarong pui ko haina sumain to na koi si oi ni songwi na tangkhul naga gi ni hai thopiro naga singi tangkhul singi interest kai thok to page have sisu yam phaje akoi gi amon da hai ta ga di amuk division na masu keno masum mayam manung su ningphung nungai na da bi pot amako akoi mi hat ta ga di noi mi su lem thawe hai bi pot amasu dum leinari si aduna kai ma mi na soi gi ta ga di e phaya ta ga nang su hat kini akoi mi hat ta nang su hat kini hai pot am leinari khaji mi si gre somda tangkhul naga sing sina hoi moina higher moral ground haja batai ko higher moral ground da la kan se phare akoi di mioi bi minum si yawi akoi international covenant ta akoi yawa akoi kan decree myam akoi yaningi aduna akoi mi sing tek ta kain thadoro ke akoi ko kising na su nu pising thadoro ko yang mai nu pising thadoro ke thadoro ti habi nate mai toro kan sida akoi gi manung da mioi ba mu oi be gi masigi keno sing problem yam chawa incident am haitare ko Manipur da pang thok tri incident am manis mana ta community phazal thamna wa hostage situation la pa kai pang ta tri yes sigi ja amu an thok na wa haitare ensure kana to gudu no yes it is the government that needs to ensure that adu government na mathona laina marinjin laina with a moral spine which should come down hard kind of democracy le je akoi na kai ma PR oi ta ga di of course yare akoi gi democracy freeze thamrani huji
ꯂꯥꯛꯇꯣꯏ ꯐꯤꯂꯝꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯂꯨꯕ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯇꯣꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯛꯇꯣꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯅꯦꯕ ꯇꯥꯡꯈꯨꯜ ꯅꯥꯒꯥꯁꯤꯡ ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜ ꯂꯥꯟꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜꯗꯒꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯁꯦ ꯄꯨꯡ 2 मखाई ꯍꯣꯏ ꯃꯦꯛꯁꯤꯃꯝ 3 ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯣꯅꯦꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯨꯡ 3 6 9 ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯆꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯏꯚꯟ ꯔꯥꯏꯠ ꯇꯨ ꯂꯥꯏꯐ ꯂꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ right to travel across my own state ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇ ꯏꯁꯥ ꯃꯤ ꯑꯃꯅ ꯆꯠꯄ ꯉꯝꯗꯕ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯐꯥꯒꯤꯗ꯭ꯔꯥ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯄꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯜꯂꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯀꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯂꯩꯔꯒ ꯊꯝꯗꯣꯏꯁꯦ ꯀꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯊꯝꯒꯗꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯕꯅ ꯐꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯦꯠ ꯗ ꯑꯦꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯂꯦꯛꯇꯤꯞ ꯋꯤꯖꯗꯝ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯀꯤ ꯀꯂꯦꯛꯇꯤꯞ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯤꯖꯗꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯔꯤꯂꯤꯖꯤꯌꯁ ꯂꯤꯗꯔꯁ ꯑꯦꯀꯥꯗꯦꯃꯤꯛꯁ ꯑꯗꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯚꯟ ꯕ꯭ꯌꯨꯔꯣꯀ꯭ꯔꯦꯠꯁ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯣꯀꯣ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯖꯈ꯭ꯔꯦ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯆꯪ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯑꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯗꯤꯁ ꯏꯁ ꯗ ꯋꯦ ꯐꯣꯔꯋꯥꯔꯗ ꯗꯤꯁ ꯏꯁ ꯗ ꯋꯦ ꯐꯣꯔꯋꯥꯔꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯌꯦꯡ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯐꯕ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯃ ꯊꯝꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯝꯕ ꯈꯣꯡꯀꯥꯞ ꯑꯃ ꯍꯥꯟꯅ ꯊꯥꯡꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯔꯥꯏꯠ ꯊꯤꯡꯀꯤꯡ ꯄꯔꯁꯟꯁ ꯃꯣꯔꯦꯜ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯍꯦꯠ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯉꯁꯤꯐꯥꯎꯗ ꯁꯥꯎꯅꯕ ꯍꯥꯠꯅꯕ ꯐꯨꯅꯕꯁꯦ ꯑꯐꯕ ꯑꯃ ꯄꯣꯛꯈꯤꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯔꯤꯀꯣꯟꯁꯤꯂꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯄꯤꯁ ꯂꯣꯝꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯒꯦ ꯀꯔꯝꯕ ꯂꯣ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯔꯦꯁꯇꯣꯔ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯈꯣꯡꯀꯥꯞ ꯈꯔꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤꯁꯦ ꯆꯣꯛ ꯑꯥꯎꯠ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯁꯤꯗ pressure to the rank to the government that this needs to be done at this hour. See, pumsidi simain to biro. Manam di lady films da koi myam yam thinu ware. Uji ubire example myam haina ko. Arna ai motadi united haibo oi bosina phai hain khale. Divided oi tagadi divided house will never stand on its own. Mai sa pa yam thun sa kani akhoi gi ai ga nungai nda ai yam baduna phale mai saksa sunu dum yeng lerage nangi side to saksa ga kan mana manbo ani side amtang sa ena. Kona sa to di lebak yum jine yum jini mai sa to ji yum je mai sa pakana manipur sa pakanda di mase tongan tongan khundare bu community myam sing sigi ma interest low yor matne mase chahan da fai adune mai sa kan di fire brigade kawra kan sida akoi telephone tawduna fire extinguisher chi da product na ka ku da matne ado som da khoina mai kan me mo ta khoi tv gi remote control room ta muna se na tawna lai ta ka di yam soy hajabne when hajaja and this is a time when people need to think very critically aduga karamba maikaidano haikanda for peace for prosperity for a better future for economic resurgence sumaina kitang semilon su phanaba travel phanaba haidna sumain ton miyam khaminaba phai hena sumai thamse okay thank you very much makhacha oja Paojel Chaoba nakalamarom da ekhigi haidi bangkin haigi beda ngasai bangkin na haiba wang aktagi wa na tabata ko okay haidi ngasi phawba thoiba incident sing sida Prime Minister Narendra Modi Amit Shah dagi akhoi ke haini condemnation pirakpa nungai taba phongdorakpa se oja Paojel Chaoba ude jiri gi desu ude tronglaubi desu ude adudi laira dana akhoi icham chamba bus accident amagi kanoda tawgibadadi dum ui haba sumaina tawdana tawribasi Manipur si India gi saruk ama oiragasu hai Prime Minister ama adugi Union Home Minister mana neglect tawribasi khogi lairiba BJP gi double engine ni Manipur da lairiba BJP gi akhogi representative singchina akhoi government of India president akhoi Union Home Minister bu oiro Prime Minister bu oiro makhoi si lairiba khoi gi BJP gi state ki BJP gi elected members sing si lobby to ba haitaba gi oirabra natraga na makhoi si yamna diplomatic oina chat pa haitaba gi oidoira oja Paojel Chaoba si kari kamai yengbe politicians ade politician oini ko me thaja ya kisam pun lepode but nuai tridi ngasi je ya nuai tabadi imung tra mari madadi haram doini ko sa saram doini yes Christianity da pretom doini ko church salam doini ado imung torong udi macha toru yes nupa toru ko manau toru macha toru plus families mem ko leno wam doini kapam doini ana ai se wangang jar right but wangang bi last in kai ha solidarity with my jelarong fraternity haidare ko my brethren last why is se haijar roi oza kanona my one amtang yagadi aroi why do I last what should have akhoi gi oza my bonai tarase okay oza thambi